inda ni yawe. Inda ni yanjye? Uracyabishimangira? Ndabishimangira. Ako nuwashaka yaguca n'inyuma ariko umuntu utajya yambara neza nk'abandi ahora mu ipantaro imwe urukweto rutagira amasogisi naho narihaga. Uti? Ubwo icyo utavuze ni iki? Gasi icyo utumvishije ni iki? Washaka yaguca inyuma gacebwa amatwi nta soni. Zuko ngereka nkubwira usibye no gukubita inota cyane ntuzongere no kunkinisha n'umunsi n'umwe nta soni. Nasiba gukubita iyo nda ariko nkaguceka iki ndakwagise. Bariya abantu babuze ubwenge pe. Mureke tubarya ariya mafaranga yose bafite tuyabamareho basigare bimyiza imoso kabisa. Urabyumva? Iby'abapfu birebwa n'abapfumu. Bitesha. Niko. Kura muzima ameze nabi. Kuki mutamwishe? Wareka niki? Aratumara ahubwo. Kuki mutamwicaza? Kumwica bwa kabiri birahenze cyane kandi aratugaragaza tu. Mugerageze uko bishoboye bitaba ibyo murabigenderamo. Murumva? Yeah. Ati twarabirangije. Ari Nesheje tutarwanye. none Ako shaka akantu kareka yewe. Mbega kutuzengereza we. sinari nkisinzira. Amafaranga. Nsigaye mbona n'umugabo wawe nkikanga ko kabimubwiye. Hari ahantu twamushyize. Hagazaho. Ntabwo ashobora kuva. Abo igisigaye rero ngiye kugusohokana muri ya hoteli bya nagusezera. Wavuze iwe. Mu izina rya Yesu. Ko zina rya Yesu gute? Toka shitani. Ngo ndoke shitani. Toka shitani. Aha. Murongeye. Niko Wapfuye uyu munsi ngo ngoki wapfuye ugarutse kugira gute? uyu munsi rero ni umunsi w'umuzuko. Niba hari n'abandi bapfuye muzi murababona. Wambuke. Wowe. Nakubwiye ngo ki? Sawa. Ariko sha. Wundi bw'imikino murimo ni bwoko ki? Bakanora. Hako bosi w'igica kwesha. Kwaramwishe uriya n'umuzimu uri kuvuga. Kandi uburyo twamwishe mu burarenze mani kabisa. Umva rero mubwire Kanyoni. Bariya abantu n'abicanyi barashaka kukwica. Twebwe ntabwo turabicanyi. Turashaka kubarya amafaranga gusa. Kubera ibanga ubitse. Kandi uzajya ukora ibintu byose tukubwiye. Nabishaka bigaruke. Warangije gutogota ze ayo mahomvu. Kambahamagarira kansireta mwakapfuna. Akano kagabo kanze gukura. Twebwe ntabwo twavukiye kwica. Nubwo ubona dusa nabi, amafaranga turayarya tukanarokora ubuzima bw'inzirakarengane. Ansere da. Unomba amateshwa yayizimuka. Sinzi ibintu baje barinda. Ariko njye ndashaka kumenya ikijya mbere. Uriya muntu mwaramwishe cyangwa ntabwo mwamwishe? Ko yamwishe mabuje niba muramwitira ugendana. Kwavu wagira ngo byarorowe. Ariko muri abasazi cyangwa. Murambo ngwino. Baba. Namwe ubwoba niki? Burya bwose mutinya bazimu. Ureba ka gakino kacu kakiyemo twakubwira. Itugenda. Ale. Go. Mubano. Ale. Go. Ale. Wenda. Ego gaga. Kushira ubuzima bwawe mu byago bireba. Habura muntu wapfuye akazuka ubu mumushaka hiki. Nimbe nawe arapfa kongera akazuka. Ayo mahirwe se. Umunsi we wapfuye uzahera mu kuzimu.
ubusa ubona uzabona ijuru gute ubana n'umuzimu? niho uzaribona ubashyira mu kuzimu ari bazima. Rega hari abantu bureba ukabona bakwiye kujyamo. Ese abantu bagira ibinwa binini bavuga byinshi. Ufite akazi keza uzagahemberwa ngaho. Izina rya Yesu toka dayimoni. Ngo iki? Ngo nitoke dayimoni? Toka dayimoni. Kusenze kagufize. Niko. Haleluya. 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 Ndapanga zuka. Iyo urebye bya bintu bavuga ngo ndi umuzimu, ntabwo ndi umuzimu. None urebye ugasanga narapfuye. Ndi muzimu. Bira ni ibintu abantu bajya bavuga bakivugisha amagambo, ngo ndi umuzimu. Ira ni ibintu baba bivugisha kugira ngo bazi wanje baze kubojora ku muzi inka zanjye mba nabazi. Nawe ubundi ngewe nibyo banziza. Reka nkwereke. Reka rero nzabazukane mbereke icyo ndicyo. Noneho barakwica ukongera ukazuka. Kuzuka? Bari abantu bavuga biriya baba bashaka kugira ngo bazazi wanje babojore kuri rwa rw'inka zanjye njambaga. Kudatabura nanyijije. Bakuziza iki? Uri umukira se bakuze imitungo se ko mbona ukora akazi ko mu rugo. None banziza ubunyama bwo kuru. Bitubutuzi se. Reka nkubwire.